Yama munyina machi ema wakwa babrewe di se yede Badwam kase ebeto aso ede ababone anopai esomade ebania edi makotene bi ene se waku abranti bi onya mfinhia bese aduasa ede nwura akata no so ogomua mamfam saus na oba bi okowie akwada ya CCTV camera eche no semno ka sempanifo aso de page weni samudo bi na anopai bere esomo ese Badwam kase bedi de akwasi ensi afa semno echiremu enie Enra na mane bobetodwa esawurani echire gomua mamfam ye enwo eye fete kakraba ogomua ismansi momai emfimfiri mantemu a waku abranti bi onya finhia bese aduasa ne so oku ne ewie no eno hwehwe nwura ede ekata no so ntamanfuo eno te se enkabompon ebi efrisa empotemo eba enso kotutu nwura no enkohwa se ye ku abranti onya finhia bese aduasa ahye efom amane boyi amane bofo etoaso Kusho mechia ahaye mifie na yebetena na hantisa nanso yebetena me ba no me venza me ko 2 years now yentitisa nanse na yetise danki to bi wa ase oba oturuba obi aku girl no ma ne ba no isu ena obi ko hu ye na police for be fa no simple na mde ne ko ye yeso yete ha nanse senti bi ba yeso yenim baby a ade ni free nam enti afede me fa so ho no baby ubeti yesi akọ bi atu fi o Mimi tifia o minim yesi akun obi afi anope na ye wa ha woyi bakan ye nyina ye de yahu simu area hafo nyina ye ne nama yahu sa anwen a ye wo ha ye yakum nipa ya butu no na ye sa enwura kakra gu no so nti sesi ya no ye hwe de police fo baba na mo ba be ye sesi a ye hia ban bo mo ku first one second one ye mpese be to so miensa enti ye sere aban oma police for no ewo mu amombe patrol wa ha afi so omombe investigation kakra wo area no mu nipa bonfo bi abefre ye mu no e bi ana yenim enti sometimes no omombe tuna be search na ade se na be ya yete ha no yeso yakoma beto yeyem na yetena ha yeso yemba eni ye wo ni mo ko school mo akọ no boko enti yesra aban ombo ayen e wa ahoban bom ewutu breku mansini police command no aba be yi emu no a ase ye wie no akọ akokora Sabafo ebekaya enano July bosom de toso de dunai ena adom kase be tudwa ese wodwani echire adwuma ko a abaya bia yawo na onye mfinhia abosom be se dubaako obi akwa wia no etiwe be ye esem na ho bebre ya manfo eti sampotembo no eye nwinwin sa ena amno kase esanse CCTV camera eboba bi yakowia akwara de firi entinom a police for etimi atete maame na akowia akwada no eni tentenwa akoso de pechi nipa kan wasemi eye Rebecca ofori wonya mfinhia aduanan na police for asonmu ode ne fa Ghana amamra kwaso Tamafo bekaya na wotwi ye mu na adom kase ye bo amane se maame bi ekọ adwuma kodwom ekokowi akoda wanya abosumi du baako na bra wodi sa nipa bonefo sem ewo bra na akoda yi maame ani abre eton banche ama afoforo no no yue ni nyina no CCTV camera bodwom honom no etwe ni nyina si amane bo aba beto dwane se ewura ya okodura akwara no ni din ene Rebecca Ofowi woni ni kunu aware efie bebre nanso wonum eniba ya ebetumi ama ware no agina na wodi turo ekire ni kunu se wanyinsan abosome nan ya ne senti opeso okotena ne maame nchen ewo enyan abasa ekosi bra wo bewo adwumako district police command no ekoso akire mu se maame ebra wo wi akoda no wode ne ko Tarkwa Benso ye wato ye mantem mu sanse honomo ena ne kunu no etie na wokodi turo ekire ne se wawo ewa asumdue mu amane bono koso akire mu se ebra ode akoda no ekoduru honomo no akoda isuntu aso enamienu na sanse de na akoda no isu ntia ma ne kunu adwene eba so se bia wakwa wi akoda no senti wonu akasa eko oba ni kurom honomo eko ye ne hwehwemu na policefoɔ koso akire mu se ni kunu ne hwehwemu a woye ye no ene ma yebeda edi se nokre so okowi akoda ne nyonu akasa ene wo no ne senti ni kunu yi ekobo adwumako district police command of city department no amane ene nam so a wonum akire awurai te sei maame no ene akoda ne nyina akwakodi adwumako district police command of city department ya wonum etwanso aye ensemu mu enhwehwemu Memrida ya etwamu ena Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama enani echire Ketu South wo maifra mantemu ekobie ye bleku so senior sea defense project no ano na abra mampeni edi sa adwumadi ewia kan bi ama omayen ya ono ewo some na matra konyampesua som tagbi adama ye otoso miensa ababonten abechire se
wɔnyɛ gyidie kɛseɛ paa ɛwɔ mampani John Dramani Mahama ɛne NDC amanyɔkɔnim. Togbi Adama eye Paramount Chief ewo Somi ne kasa yemu ene obo mampani John Dramani Mahama ene ndisa manyuku na baso se wafatu won ho so a tidal waves ya ebewi akire na edunsunsan so oboni bebraba beja manfo a wonom ete agavaji salakope ene amonitinu ekuro ni mu no obo ne homoden se obetumi ayi afiri honom ama wonom abrabo no won ho esan wonom wakire mu se miao gavaji salakope amonitinu plus soma jua ketu saf miakatami popura fia ndokutu ya ble yentofunya togbijan fiti ajongaga ndokutu ya elegbonye be miadoja nejuploda miako miapakpe dada tohi akone juploda le ngan ya owona mita nyatepe mi le hahaya mafia awu epo amanyi akajimu adekwe ya ogere dofa magble milio ayi mi ajoa le ife gama apudu vami agbo iyo vade jipuna mi be nenemai ye gbopo ganami nyatape enye akata ogbon gbemagba medare kada efasa ensemkro ya ho ena manfo a Sasi Defense Project eko onpotemu mechire adishete agavaji ya enwo framantemu ababon so to de emodiyo kese pa akode ama His Excellency John Dramani Mahama any NDC aban se waka mo na asobrante ama to a de bi ko how edebro mo no otimi esi ano kwan ama wo mo Jerry Dagbo macho arena nyari na kwa bleku super gavaja katasa kakala atabu kwa rafonami kanya to family ti da na pole tapuma family ti da na pole tapuma ni ba nakpara Mahama ngo vale kare wa kpara machi abana sime oba onami. First of all, I would like to use this opportunity to thank His Excellency John Dramani Mahama for bringing this initiative, which is the second phase of this sea defense. We the fishermen over here are going to benefit largely from this second phase of the sea defense. First of all, when the stills started disturbing the people of this Agaveji, it has affected them in a way that sometimes they can't even go to the sea. They can't even go to the fishing any longer. I am extremely happy because for the past 10 years, the good people of Amutinu, Salakope and Agaveji have suffered from the devastation of the sea. In the previous government, we thought that the previous government could come to our aid because we knew that the sea defense project that was started in 2015 was started by the Iswal NDC administration, and the first phase wasn't completed before they exited power. We know also that government is a continuous process, so we're expecting that the previous government could have continued and then cover the rest of the communities that were not part of the previous one. Udwani echre ahafo mantemua epedifo ehwe bambo ensem so atebedwako metumi ahwe aboase na beyi a efmo gudie tu basa ye ekoso o mantem no obetumi abre ano ase ehwan moto bi akan bi amsem no ekasai wona ehwe bambo ewa mantemu atese enwurem amamanfo bi a eye galamse ya ense fatagana amamra kwa so no waso mo paachi agewone ma China fo bi at the excavators abehye ho amba betu e form agudie e wo ho sase no o madwu su kakraka nsu e da ho ye fe ne kwasu o munya hya su ni mpuno mabroko nsu na ma nsu no nyina sei excavator mienu washing plant engine akese diesel a o mabu kwa Adom akese be edunum excavator no ya adwen say ye kwa kofa excavator na e de aba be si regional capital na ye nyanko fan ye tutu control board wo so nyina ne saja ye nipa ne bi wo sene ye be ya obi ntimi mfa ye chingongo fa excavators ne nyama ayere aka ho ne nyina omo ne me fa ye fa pumping machines akoma enum e wo ho ye fa car wash be se miensa e wo ho ene nyama bebre ne sesa no wo ho no ma ye difiri wo de obi a waye na adwene se
ono obeba ahafumam ana Ghana ha bebi no akwakoye galamsey no yebedi nachi yebeche no ye ma no honye de ento no da ko Omensu Ponka say ye wa ogwa Mensimeche University of Cape Coast in Penfaba bonti de batutwa eso aye crowd so bebo Ghana ban echi se ne be ye a omakua wonsem ebetimi afa no tuma pa e de fra de me kachra ban ni se de me kan no ese enya agricultural policy road map say we ekwan we ne pese ye fa so enu nti bia emfie dunum anase emfie duonu a ede ye nimi wokuayemu wa Greek mu no ekwan a ye pese ye fa so a ede embedum pempenso we ene ye fa so yenim sa aban ba aban kɔ na se enya sa policy no to a we aban wo ba ana aban kɔ a wo ba de ɛda hɔ no ɛno a na wo fa so. Central Regional Minister Eduamoa Ekopenyi enso ede to university no enim se wonhwe se wode nkrata ebebre aban no ekwan aban no betumi enya nsase na wotumi ede aboa agriculture ehun nsem. Prof, I think you need to give us a paper on how we can get land banks, 10,000 acres of land, 5,000, 200,000 acres of land, standard free. We can have mechanization center, we can have boreholes, then we have toiletries. Wesu bejina na anopai samudo ebe somwo ese bedwem kase no yede ebesie ne mo dwumade ese bedwem ne de e ma na wie yede ho aba ne yede bokata mu nsem abeto asam